Nigele Mbigrangi talwa vele la balnyana Mbigiranga talwa mbula majito gabayaga yemba watele jango badi mamwari anvita mwina chilonda we Mioyo nbonsu nene badi mukachi mwa ditulonda mpindi ya kutujomba tutu abindi dimbi tuditunu kangamika nimani nundi babunyu mukachi mwa ditulonda lelo tudi batente muka hatudi twakula hanu tudi tusanga nyibwa mwaba munena wa Poste wa Mbujimayi utudi balo mwa kuyukila kwa kuni bana betu badi wakwata mudimu mwabeu badi bafila bukala kumashinyi balongolola ashala kuma kahelu mwakumona mwakwenda nawo balu turi muchimenge kimashinyi akuchibanda ayi kuchinanga afuma nawo mubulaba bukunza to badi balongolola kwa mwabeu ba elato ni byanza munda bakaje byakana bakumana mwakwenda nawo wakati turi balo mwa kuyukila nawo bani tumaye ni badini ntatukai mu mudimu wabo badi longo la mushindu kai mwakwata mudimu wabo meme ndi Jean Baptiste Kabeya wa yakondolo mwaja mvita Dominique Savio Kabamba kilimwikala ubakula bindi dimbi nimani ndimo kwa kusela habuhi ni mwane tu mwabe mwane tu weto mkolenga journalist weto twambila ko kujina jeba jina janyi chichi chimungu mkolenga chichi chimungu aha turi tusanga nyibo ha Poste wa Mbujimayi mwabundu bikala nuko achila mujumu anyi twambila mujumu ndiko atamwina mujumu kai to mujumu wanyi mema wakala kufila popo ku machine wewe ni machine na shema fuma ukatanga na shema fuma kuei na sheba ambaye na jini manyano abishi wewe mfika na wa mujumu na nu propre mweneka Pushwa mudimu weba wa ulej fila mangenda ku machine wa longolola udimu banga wenga yeba mudimu we utukaji ni bidimbing bon même mu même nkayanyi ndibo alanka ndi déjà ni 18 ans mwabe bo difika janyi mais nyumlo ko itabantu bako abo babanga kidila hanyi muni mwabe ku dibantu bakaji benza bidimbi hitani biya babiji nabi ku dibantu bakajini bana ba mulongwa nyimemeu mwabe mudimu tu wenzeu est-ce que utu ujikija majinga ba wonsu akumbelu kadi musela nyu dimujika nganyu musela Jini bana Jini bana babichi utu uja majinga ba wonso anyesha to shala ko kuchitenta tenta to mashinga ka to no jika wonso to bwalu binjingele meji bwa ko heta chena mayana ku bi heta to kadi majinga no jika to eske tu sanga ni mudimu e bodi wenzewa bo munchi mwa kale ni mko abuto njanu sanga nawo bwalu mema chinsanga nawo to chena wakala njuka mujinda ndo mabe bwa ku wenza to anji njuka kwa mujinda ngambila mukajanye tekela mayi ngo ngayi ku mujumu wanyawo seke nyisanga nawo minitemu kadi twambila ku bwa kusukula kadendela ndela ululomba makutanga bwa muntu yemuloni kadendela ndela bwa ni usukula kashala kakana kakwendela kubilenga kusukula kwa kadendela ndela kushilangana mishingi jishilangana bwa chijini chitutubikila bwani nettoyage général tujutukangula machine kwa samu itetbe ku machine kwa bwa juma ba fortinaire mayama yamalo kundega mebi mba kuchinsa samba hanga bwa kwa sukula ujiba kusemena wa kumuna mshindu tujibashia tujiba tulangwa science na mishinga yishilangana ni kulo bwani to nguilana mashinya nyanya musku msambilano lelu mishinga jiendi shilangana moni nujinu hetangana ni muntu julani mashinya hakumana kabidi mujumu mwina udi muntu lwa nawo eyo tujitwetangana ni muntu selo mujumu julwa nawo twetangana ye mwamba into makuta kena kumbana to mujumu mukala wabunyi to ambela into kabiyele bikumbana to mujumu wabunyi ye mune to mujumu wabunyi nifila ni makuta twenza mujumu nutubantu banga bali benza mujumu yobo mwabu tujewe tujibantu mwabe tuji 64 personnes kubunyi bwetu bonsi baje mwabe 64 personnes no batatu chuma kumana ko ba mamu to nujini kansunga to kaje mujumu ko ngwa mamu to mamu bobu mujumu ngwa batatu eske ta mamu kumana kwenze mujumu wanyi ye ka kumbana kwenze mujumu to Ushu kadi umanjinga kumanya ko kuntatuka yinu jinayi mumujumunu nuko ate udinda ni jilolo tutumwa na mwabeu mashinyi mana yamamisa nutuni ntatuka yimenemene lutatu tujinalu mbwa mujutunga mupo mwabo bwa mai atonjenza bwa to tutachisha mais tuji antutwanu tu debris même munanu tushikija mijumu bwalu problema wa mai tetubikala ni mai pre mujumu tujuyanu kumpala bikola mais tout en tujitachisha twenzana mujumu pinje bachitangila mwabo no basombela no basomba chana nanyi eshino nufuta mushindu kai epi no tunufuta bitabyambula mataja to mwabo tujibasombeu mwabeu tutwenza butufutanu kantu kakesa chana na kakwena nu bwalu bwansongo to bela mwabe batumvila bulusa bamento bana betu kakwena mujumu to bajiba debris bajambuluisha to antu batangila ni meso alusi bena Poste banumvila kulusa bwani no somba noeza majumbile batutumba tumvila usame tombana betu hamuto akuyenda nulala kana nuteku yakala heno no mwabe nu jambulusha metu batangila kantu kakesa bwa kala habo bela kuma habo malu pindi kujitu kubenza bwani lelo ndi mwenza mujumu ebe bilenga mwenza bilenga bijinga mwa kumva ku bilenga ndi mwa kuangule dikuta jadi to kubunyi kai bon mujumu
njuba kala munjuma abeu we mukalenga journalist kumbigila ku telefone nga machine lo kwany bwalu mujuma ko twenza no mujuma abeu to we juba ku ita mwabe ku yumumo na to ele machine nji kwany mulala chi kwany kumbelu kwany mulala to mukala na shimklotiro wa muntu muko ngenza mujuma pinjo nyimbu mbaka cha makuta ani muklotiro una mwabe wanyu bya no mwabe kwa jungele lukongo amoni utu bobi mpunga ye mumweka wani uyo kaenza na shikumbelu kwa muntu musukuira kadendala ndela kwenda kumbelu duma kuya oui njini banga to bantu babunyi bajini mewo yetu kabatu bamweka batu katubalo mumpuka huka bamento katweni ni jibato mujiba autorité babunyi mujiba ba général ba colonel babunyi kabatu balo mwabe uto ujanu ye muheta 3 kubwele musangu muhele bon to vike nini wewa ukalulwa kumbelu wanga china shini mewo yanyi njanu chijime mulala kwa nyimu sangero ni musizero mbigile bwa profiter chimwangu kumujumuto ukalo ka mwabeu bon njuba ya mwabao mema kwa tugemu we mulwangu lukwa kwa tugemu muno jitu kwa jubwele chimufukansha mwabeu tu wamino nuji makumi ya sambombo ni bya munjila nuko atamujumo we mwabeu bwa kumana mwa kuheta chiri mwa kusuma kumeno kadi tudimo akumanya mushindu kanu ndibikala bajilongo lol jikutajino nuhete jijiji ya nunangwanyi eshi ndibajilongo balu ndimo ekadikes kumujuno nuko ata nwenza kuchungu dimbaga Mpanda nujini bulongolo dikai munwenu makumi ya sambombo ni munjila tujini bulongolo jibwani kujiba kala mko muntu kayini makanda balu kujiba kwa bajimwa kujiba kwa bukene katukane ni makanda tome ujuji retrouver uhetanu makuta bwachin tujibenza bubateka chichenza na chini chisanyi lume bako abantu tuchibigela chini saaliza mutu moto wenda ujiba kutuma munjila kushala musoma munjila makuta mutu jibajo organize na ngwao tujitwenza matuku ansha 5 twesha muntu muhela makuta matuku makwa bwalo 5 twesha mukwa muntu tini mutu tunyunguluka kabitu banguluka mukana chichi kadi byobyanza bani mema kabewa ya kondo ndinji nganyu mwakwenza mujumoyo nujinu ndomba binga nyimfuta mikandanye eshi ndinji fundishe bwa mengo banga denza hanyu mujumoyo to kakwenda wetu tukulomba tetu anu mbekechi wewe tutukulomba anu mbekujanu ulwa tukuleja bajimwa kuikila nabo bahetangana mechi tujiba muntu tujiba benga chitu tubenga ujiba kulo kutulomba tetu kubenga patukala bakumona bwana ujibwa kala muntu achika jiru chibi muntu abyanze bileha paske mona kanuna bananga bantu bachika jiru chibi to bala bakama mane wo mukatesha bana machine bali mwa kwambula telefone bali mwa kwenza mona nubenga bika jiru bibi mwabeo oui tutubenga bika jiru bibi walu machine so ajimwa beo kahena kwena mwena nawo mwabeo to bali bakutana bunyi ba machine so ajimima na mwabeo me mwena nawo kena huto machine so amashala bibi bwashi mbashi kajikala muntu achika jilu chibi ujuba kwambula pièce kwambula chintu teto kwa bantu wakaba ibamanya to haji tu dossier ulo uju kwata bantu bonso nangu muntu ana ngotentu sanganenda mukachi mwitu to twasikijila mukalenga chichwami chichi mungu twasikijila bwa kuitabuja bwa kwanda mona kungongu yetu mvanshinga ni utangile ku kamera dilomba kai dia nsunga dilomba kuli balombo dibetu hakumwana mujumu kwata ntatu nayi wambi mwabe dilomba dia nsunga didi wambila batulombo dibetu bakuchinsansa ni ba munemo bani bali mwa kwangata kadi hanga dikanashika kesa kakanombulushye eno bani yima misangu nele ni mulondo amayi mwabe wani ukalo nuheshe eno mayi chanana bani mwana mwa kusukula mashinyi menu heta kantu kakesa bani bagashini bana ba mwana mwa kumva kumbwetelele dilomba didivishi tujitulomba ko batuvuluka ko kwanu kumayi mayi kwa tujiteto nawo ni problem katwene bwalbu kwa butu tubalomba tutulomba ko boba tuvulukana kumayi bijibya kana tuvume mulondo amayi kunshikwa kanaka njumuna anu bala bakanga mulondawo kakuhebwa luto tetu kushingana shintu etangana nabo bavalo kanga mulonda tumanyini chijibakeba mwina nchingi tetu kala tuba libere me balekele mulondawo me kumunanu benze muishi mbakala bantu bakwabo babwele mo mubwani badere batu déranger tetu bana bamo ndende luhenzo nzoluka muswila simeka bananga dinshi mujulute mako eno auto katu tu comprendre to tukata bakalenga lwa to etangana yi malonsu nje hetangana bon bobo bakajulanu chema yi bavuke bakututeka ni teto tujibe tuba champion ou bien tuba voyant ato munu bo banu babenga teto baleka tsami bon enza ya munu jibamona ikala bo bukalenga bo province kutolelo ku menji kutolelo menji kutwachila mu Londo amayi teto continuer mujumu wetu tuni mulombo jumo helo duni manyina bonso oui tujini president wetu juko ku ni visa tujini bureau bijuko ku bureau bisungula nemba bisungula anya shimbiliteka to bisungula manda ajashika ujushenda mwaba mko abo waluki manda ngabidi tibateka manda ngabijumu bibiji okay moni anu banu muntu duenza mujumu bunene kudima kwa ngatahenda kudima kuno lombola ujutulombola katene bakuteka mko muntu juka yuenza mujumu wetu sana mujumu manyi mujibantu bakulupa bakaji bala ajibaye habuti walu mubobu mutumfela byanu complication bamento lelu nyimoneni
bulombo je wani biyo kujumana wa wana bitabusha hapo mwana wanga tubanga julombo chichi tutukwela twasikila bwa kuitabusha bwa kwanda muna kungongo yetu ni kuikala muhehela kumanda muna akungongo tibikala tukwela eyo merci mukale journaliste twasikila bon okay voilà imani noafu muku dimona chichi nyuma ku kwa kujila kabidi bantu babunyu mwabe umenaba hinga kwamba an mumalo mwadi bakula mina kwamba ni bajini montatu mudi bikala bakwata po Mbujimayi bakusukula mashini foko kala ni mai byamu bina byamu batoka neno bakasomba kuchinsansa bakasomba kumputu franga yela mai mubibuta misomba mubanga kani mo kebela ku Bana baba Nsongaluma mbaba tata mwabe bakenga kanani moyi bakumana chili mwa kwenza nyimani ndindwela bonsu myoyi difundisha ibabunyu ku tudiomba twene twabindi dimbi bakumana mo ko heta malu makana ni malenga ndindwela bonsu twasikijila meme ndikabe mwana muluma ngatawanyi malombola majitu yonsu mbenji chishala mbo kulala mwimana kulu ingele twasikije ku Dominique Savio kabamba uvo muko ata ku chamu cha Mpongo landi dimbi na tumana na imatu kumpala mloho mwene kulo nhweshe bukola ba mbidi nututa dikasanu jilenga bwani tomona mwakumana nayi sanga yobo Mbigrangi talwa vele balnyana mbigiranga talwa mbula majito gabe yaga yemba watele jango madi mamwari anvita mwina chilonda we